Sumagpachapungja. Imasna chamasiuko na tukayko na sa aligo makaspaka. Ali pa chamika pangichi. Ali chamiskau kuna kana hupaichi. Uruna jakta kuna pakausai. Rikuchi antagomang. Yukago mikapane hachil karaska. Rafael Pérez Sangrango. Kotakachi kiti pikana kupanchi. Kay kasakiripang imbabura markapi mama jakta Ecuador pe tukoy alpapachapi kausau kunamang riksi chipangapa. Último día, Hatungpung, Fiesta del Sol de las comunidades de Cotacachi. Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yaktakunapa Kausai TV, la vida de las comunidades. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Ya cerca de finalizarse, Hatungpung, Inti Raime. Esperamos que nos acompañe. Pacta Jago Kai Pucho Cariña, Inti Raime Pe Katina Jupasho. Comuneros de San Pedro de Cotacachi también han llegado a tomar la plaza de la ciudad de Cotacachi por el motivo Hatungpunja Inti Raime, agradeciendo a la Madre Tierra, Padre Sol y como también a la Chiltaitico que es Dios. San Pedro Yaktagumanda masih gunakan kikin takiwan, kikin tusuiwan, kikin semaiwan kanakopang. Así es la comunidad de San Pedro de Cotacachi. Así se baila con su propia música.
kuichana ven. Disculpa, mijo. Cante, dame. A su carajo. Juan hasta más que lemos de nos Napolejota, carajo. Cante, dame. Eso, mijo. Marico, cante, dame. Vai, me dá sumando, cante, dame. Vai, me dá, Kay Pachagup charish pakapanchi, San Pedro Llaqtagumanta, Nicolás Parinangota. Ali chamishkau kapay, Runa Llaqtakunapa, Kausay Rikuchi Antaguma Mashik. Yupay chapani ñuka mashiko Rafael nanda kushkush pakapani kayguma kimichishkamanta Ima gumandata kay hatun raymita kay kotakachikitipi paktachina hupankichi mashiko. kay punllakuka kapami shinallata inti raymi gumanda inti raymi nishpaqa ninahupanchimi shinallata ñukanchipa granokuna ñukanchipa tarpushkakuna huyalla fukushpa ña kusechashpa tukuchishka kushikuykunata ñukanchik inti taytata ñukanchik allpa mamata yupaychashpa tushushpami kaypi purinahupanchik shinallata kay Kutakachi llaqtapi plazagota hapishpakanahupanchik toma de la plaza ninahupanchik chaykakapawmi shinallata ñukanchika runa hindiguna llaqtamanta hindiguna kay Kutakachi llaqtapi maypimi tawka poderkuna tiyapan chaypipas ñukanchik riqchishpakanahupanchik San Pedro manta llaqtamanta hindigunapas kaypimi kanchik nishpa ishinallata shuk llaqtakunanpi pakta kayguma llukshimushpakanahupanchik mashiko kunapunllakupi imasha kay Parque Central la matrispi vueltashpakanahupanchik rikuchishpakanahupanchik chaykupi tushunkapak shamushkami kapashkanchik ñukanchipa instrumento musical nipanchik takinakuna ñakuti shinallata tushunkapak kumpak instrumentokuna churo, rondín, flauta paykunawami shamushka kanahupashkanchik mashiko. Kay ñukanchik runakunapa tushuy kawsaykunata mana chingachishpa katingapaka imagutata yuyayta karapankiman shamuy wamrakunaman shinallata kuytsakunamanpas mashiko. Yuyaykunapi rikushpaka imashinami watan kaykunataka rikchachishpa hatarichishpa tantanajushpa llaqtakumanta shamushpakanahupanchik shinallata shuk llaqtakunapas shinallata purinahupan chaykunataka ama sakipashunchichu nishpa nipani shinallata yuyarishpakanahupanchik imamantata kay inti raymi nishpa purinahupanchik ima nishpata tushunahupanchik imakumantata kaypi kanahupanchik shinallata yuyarina kapanchik ñukanchik Pachamamitata inti taytata wayra mamata yaku mamata paykuna kumbawpi paykuna llakipimi kawsaykutapas charinchik ichaykumanta shinallata kaypipas purinajunchik ashtawankarik kay inti raymi punllaku nishpaka tarpushkakuna alifukushka nishpa alita kusechashkanchik nishpa kushikushpami kaypi purinahupanchik shinakashpaka kaykunata yupaychashpa purinakunataka
punjay wawakuna, wambrakuna, kuitzakuna, tukuyllakunallata yuyarishpa kanakapanchik mashiko. Mashiko Nicolás, shunqupanta yupaychapanchik kay riqsiykunapi paqtaslla kapashkamanta chukta punchawkunapi paskashallata rimarishpa alikapanchikma kikinpallami kapan imapas rimanawkuyna tiakpika. Yupaychapani mashiko, rimanaguna, purinaguna, paktallankanaguna, tawkakuna mitiapan, shinakashpaka yupaychashpa kidapani, shuk punchaguna shinallata shuk ima asuntukuna kawpipash mingachiway, kishpichiway nishpa purinakupashu. Yupaychapani mashiko. Sumakpacha tandanakushpa mikuykunata paktachishpakagripan alpa mamita sumaksha murukunata hukuchishpa kasna karashkawkunatami apamushka kapan. Va a realizar el almuerzo comunitario, lo que han dado la Madre Tierra, todos los productos. Yukanchipa grano bote cosechaymanta, chay kushmimanta mi bailas para cada joyokikona. Sino que tú cuya, chayta captaunata peunor kagrasini paigona mi kiki okikonata huyaspa kai forma kaigo maziko chikamanta kaigo bikana joyokikona. Jesus magnipan. Sinamitan na hushpa mikuykunata paktachinakupan. Sinapacha runakunapa kawsayqa kapan. Así es nuestra cultura del pueblo indígena, comer en comunidad. Chungupanta yupaychapanchik ñukanchikkunawan paqtaslla kapashkamanta. Kaymi kaparka kuna llaqtakunapa kawsay rikuchiy anta shukta punchawkunapi kashna rikuchiwan paqtaslla kapashunmi alligumay allipankichik kikinkunata yanapaq Rafael Pérez Andrango ña ancho ripanimi. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado juntos con nosotros. Esto fue Kuna Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Su servidor, quien les habla, Rafael Pérez Andrango.